Reka nongere nkwifurize kugira ibihe byiza wamaze kujya uhitamo kujya ukurikira amakuru tugutegurira amakuru yize amakuru utasanga handi cyane amakuru agaruka mu gihugu cya Kongo. Reka kuri ubu ntatinze mpera kuri iyi nkuru iri kuvuga ko mu gihugu cya Kongo M23 yongeye kwamagana ibitero bya FARDC n'abafatanyije bikomeje kugabwa ku baturage b'abasivile. Nibyo yatangajwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka binyujije ku rukuta rwa X, yatangaje ko ngo yamaganye ibitero bikomeje kwibasira abaturage b'abasivile muri teritwari ya Masisi by'umwihariko muri Mabega, Mweso ndetse no mu nkengero zawo. Ni ibitero byabaye hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC n'abafatanya bikorwa bayo i Mabega, Mweso n'ahandi nyuma y'uruzinduko rw'abagaba b'ingabo z'ibihugu byohereje abasirikare mu gufasha igihugu cya Kongo kurwanya umutwe wa M23 igoma. Naho Kanyuka yagize ati twamaganye cyane ibitero bikomeje kwibasira abaturage b'abasivile i Mabega, Mweso no mu nkengero zaho, ati byakozwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa cyane cyane FARDC, FDLR, abancashuro, inyeshyamba, ingabo z'u Burundi, iza SADC hakoreshejwe imbunda nini ndetse n'ibifaru by'intambara. Uyu Lawrence Kanyuka kandi yongeye kwiba ibitero ngo bivamo gutakaza ubuzima bw'abasivile b'inzira karengane, byongera cyane ikibazo cy'ubutabazi cyari giteye impungenge. Uyu mugabo yashimangiye ko ari ngombwa ko MONUSCO ihagarika gutanga umusanzu mwicwa ry'abaturage b'abasivile bakomeje kwicwa umunsi ku munsi, kandi ko ngo ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryongeye gushimangira icyemezo cyo kurengera abaturage b'abasivile. Naho mu ijambo rye yagize ati turasaba amahanga kureka guceceka no kwamagana ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu, ati ndetse n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu bikorwa na Bwana Kisekedi Chilombo n'ingabo ze. Naho kandi mu gihugu cy'u Burundi hari inkuru kuvuga ko ngo kuba Burundi bufatanyije n'ingabo za SADC mu kurwanya M23 muri Kongo kuri ubu ngo ntago ari ibintu bikiri ibanga, ni inkuru yamaze kuba kimomo, ni ibintu byamaze kumenyekana. Abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu byohereje ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu butumwa bw'ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo ngo ni SADC mu guhangana n'inyeshyamba za M23 hiyongereho u Burundi ubwo bageraga muri Kivu y'Amajyaruguru mu nama yo mu rwego rwo hejuru. Gutumirwa ndetse no kuboneka ko umugaba w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo muri iyi nama yabereye i Goma ngo byakuyeho urujijo ko byavugwaga ko ngo bitaremezwa neza ko ingabo z'u Burundi ngo zaba zirimo kurwana na M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Raporo y'inzobere za ONU yo mu Kuboza umwaka wa 2023 yavuze ko ingabo z'u Burundi zirimo kurwana na M23 zifatanyije n'ingabo za Kongo cyangwa se FARDC. Ibi uruhande rw'u Burundi ntirwabihakanye cyangwa se ngo rubyemeze. Iyi raporo kandi yanashinje ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kurwana zifatanyije na M23 muri iyi mirwano. Ikirego kimaze igihe Kigali yakomeje guhakana yivuye inyuma. Iyo raporo yasohotse hacize iminsi 30 z'igihugu cy'u Burundi zari zaroherejwe mu ntara ya Kivu ya ruguru mu ngabo z'ibihugu bya EAC, bitangajwe ko ngo zitashye zigasubira mu gihugu cy'u Burundi. Gusa umutwe wa M23 wakomeje kuvuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeje gufatanya n'iza leta ya Kongo, ubwo ni FARDC, werekana bamwe mu basirikare uvuga ko ngo ari abo Burundi bafatiwe ku rugamba. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023, Perezida Evariste Ndayishimiye yabajijwe niba ngo ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri kurwana n'umutwe wa M23. Ku gusubiza iki kibazo yaravuze ati inzu y'umuturanyi gashya ntujye kwizimya, ati nawe yawe ihiye ntago yazaza kwizimya. Uyu mugabo Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ngo Burundi bwagiye gutabara Repubulika Demokarasi ya Kongo muri aka kaga bari barimo mu kugira ngo nihagira ikibazo gitera mu gihugu cy'u Burundi ngo bazagiye kubafasha nabo. Yahakanye ibivugwa na M23 nkuko yafasha abasirikare b'Abarundi, avuga ko ibyo M23 yakoze yerekana abo basirikare ngo ari intambara yo mu mutwe. Gusa icyo nakubwira nuko leta ya Kinshasa yizeye byimaze yo ko ingabo z'inyeshyamba zirimo kuyifasha zizahashya maze inyeshyamba za M23 ngo zikabambura ubutaka zigaruriye kuva Bunagana kugera i Masisi. Nanone kandi ngarutse mu gihugu cy'u Burundi ho gatoya nakubwira ko imyitozo imeze nabi, imbonera kure ngo zikomeje kugira imyimenyerezo imyitozo ya gisirikare ikomeye cyane. Nakubwira ko imyitozo ya gisirikare n'akarasisi k'imbonera kure byakomeje muri komine ya Gitega mu ntara ya Gitega na Mitumba yose igize iyo ntara guhera mu minsi yashize. Nanone kandi inkuru natangarukaho byihuse, inkuru itaramenyekana, ni inkuru kuvuga ko ubuyobozi bw'ishyaka rya Twirwaneho buri kwamagana inkuru z'ibikwa ngo zigamije gushyira abanyamurenge mu kaga.
Twirwaneho irashinja umunyamakuru witwa Micombero kuba ngo akora inkuru zigamije gushyira abaturage imisozi miremire y'Umurenge mu kaga. Nibikubiye mu itangazo Twirwaneho iheruka gushyira hanze, aho iryo tangazo ryari riteyeho umukono w'umuvugizi wayo Ndakize Kamasa Welcome. Iryo tangazo kandi rivuga ko ngo batunguwe no kubona inkuru yanditswe n'umunyamakuru Daniel Micombero ivuga ko Twirwaneho yashinze inkambi ya gisirikare mu bice biherereye muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi nkuru Daniel Micombero yanditse yahamagariraga igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora ubutabazi bwihuse kugira ngo barwanye Twirwaneho. Itangazo kandi rya Twirwaneho rivuga ko ryamaganye ryivuye inyuma yo nkuru Daniel Micombero ndetse n'ibindi bikomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga biri mu nyandiko no mu majwi bagamije guha FARDC, FDLR na Wazalendo urwitwazo no kugaba ibitero ngo bimaze igihe bitegurwa na leta ya Kinshasa byo kurimbura abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Iri tangazo rikomeza rivuga ko uduce twa Micombero yatangaje ko twashizemo ibirindiro bya gisirikare ko tutabaho, ko ngo ahubwo bigaragara ko ashaka kuyobya abantu, ariko kandi biri no mu mugambi uteguwe na leta ya Kinshasa. Twirwaneho kandi ivuga ko yabayeho mu rwego rwo kurinda abasivile b'abanyamurenge, ni mu gihe kandi ngo bagiye kugabwaho ibitero n'inyeshyamba za Maimai, FDLR n'indi mitwe ifashwa n'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Itangazo rya Twirwaneho kandi risoza rivuga ko ngo ubwicanyi bushobora kuba bivuye mu byatangajwe n'umunyamakuru Daniel Micombero, ariko kandi we arimo gushyira mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yateguwe mu gutsemba abatutsi bo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Muri iri tangazo kandi hari aho rigira riti Micombero ari mu banyamakuru bitabiriye ikiganiro cya Perezida Antoine Tshisekedi giheruka kubera Kinshasa. Muri iki kiganiro Chirombo yashimiye uyu munyamakuru mu kazi arimo gukora no gukwirakwiza imvugo ngo zibe urwango no gushishikariza abandi kwibasira abatutsi b'abanyekongo. Nanone kandi sinabara kubwira ko umwe mu bayobozi bagize umutwe wa M23 ubwo ni Benjamin Mbonimpa yavuze ku cyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu mu burasirazuba bwa RDC. Umuhuzabikorwa muri M23 Benjamin Mbonimpa yavuze ko icyazana amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu gihugu cyose muri rusange ngo ari ukuganira. Nibikubiye mu butumwa bwanditse uyu mugabo ngo aheruka gushyira hanze. Ubwo butumwa kandi no butumwa buburira abategetsi ba RDC ndetse n'abanyekongo bose muri rusange. Benjamin Mbonimpa yagize ati amahoro n'umutekano bizagaruka mu batuye muri Kongo mu gihe abategetsi ba Kinshasa bazaba bamaze gusobanukirwa ko leta y'Izunze Ubumwe za Amerika n'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi atariho batanga igisubizo cy'amahoro arambye mu banyekongo. Gusa reka nkubwire ko uyu munyacyubahiro uvuga rikijyana mu mutwe wa M23 ndetse no mu ihoro rya Alliance Fleuve Congo yashimangiye imburo avuga ati ni iby'abanyekongo bonyine kugira ngo bagarure amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Ni umukoro wacu, tugomba kubikora twenyine, ariko mu gihe twishyize hamwe. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi uheruka gushyira icyegeranyo hanze basaba Kinshasa kureka gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakojeje jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Muri izo nyandiko kandi zikomeza zivuga ko igisubizo cya gisirikare kidatanga amahoro nk'uko Kinshasa ibikoresha, ko ahubwo ngo kizana amahoro ari igihe habaye kuganira ku mpande ziba zihanganye zose. Imiryango mpuzamahanga harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize igihe basaba ubutegetsi bwa Kinshasa kuganira n'umutwe wa M23 kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu karere k'iburasirazuba bw'icyo gihugu. Imirwano kandi ihanganishije M23 n'ihoro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa imaze imyaka irenga 2 ibera mu burasirazuba bwa Kongo, ahanini mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Reka ngushimire tubana muri aya makuru. Ikintu usabwa no kugumana natwe niba ushaka kumenya amakuru abera mu gihugu cya Kongo, cyane cyane muri teritwari ya Masisi, muri M23, FARDC, Wazalendo n'indi mitwe yose. Ayo makuru tubasha kuyagaruka. Kugumana natwe umenye amakuru yose.